Амедицина ҳаԥсҭазаара иузаҟәымҭхо иадҳәалоуп. Дарбанзаалак ауаҩы мышкы иадамхаргьы амедицина аусзуҩ ицхыраара иҭаххоит. Убасҟан дара зыхиоуп ачымазаҩ ацхыраара изыҟаҵара. Есыҽны зусура џьабаа ду ацу амедицина аусзуҩцәа рзанааҭтә ныҳәа аламҭалазы дрыдныҳәалеит агәабзиарахьчара министр Едуард Бытба. Иара Аԥсны Ахада Аслан Бжьаниа ихьӡала аҳақьымцәа ирзыҟаиҵаз аччара даԥхьеит. Иара убас агәабзиарахьчара министр аҟынтә акоронавирус чымазара аанкылараҿы ҭакԥхықәрала зуалԥшьа анагӡара иаҿыз амедицина аусзуҩцәа амедалқәеи аҳаҭыртә бӷьыцқәеи ранаишьит. Иара убас амедицина аусзуҩцәа рымша ҳаҭыразы Аԥсны ар ркомиссар аинрал-майор Беслан Ҭарба Аҟәатәи инфекциатә хәышәтәырҭа аусзуҩцәа ҳамҭа ранаишьит. Алиса Куцниаԥҳа Аҟәатәи инфекциатә хәышәтәырҭа алабораториа еиҳабыс аус луит. Лара иазгәалҭеит аковид аан русура шуадаҩыз, аха руалԥшьа нарыгӡалар шакәыз. Ҳпациентцәагьы даараӡа нас изакәыз рыздырӡомызт ҳара ҳеиԥш, аха ҳара ҳганахьала ишԥаҳҳәари, идҳарбар ҳҭахӡамызт убригь ҳаргьы ҳзыҳәан ишҿыцыз, аха нас хәыҷ-хәыҷы ҳаргьы даараӡа ибзианы аинформациа ҳауа ҳалагеит. Урыстәылантәоума, Европантәоума, зехьынџьара аҭҵаара ианалага даара иаҳцәымыриахеит убри аус азнеира, анализқәа рганахьалоума, иара дара рхаҭа апациентцәа рацәажәашьагьы ирзыцәгьан зегьы, аха нас ус ҳгәы иаанагоит ҳаиааит ҳа. Апандемиа аамҭазы аҳақьымцәа инарываргыланы аус ду нарыгӡон амедеҳәшьцәагьы. Убас Аҟәатәи инфекциатә хәышәтәырҭа амедеҳәшьа Асҭанда Хачан аковид зежәҩан цәырҵ инаркны аус луан ареанимациатә ҟәшаҿы. Ачымазара ҿыц изакәыз дшырзымдыруазгьы амедеҳәшьа илҳәеит досу ихәҭаз ацхыраара ширҭоз. Ицәгьан ҳәарада аусура ачымазцәа рацәан, ҳахьӡаӡомызт, аха иҳалшоз ала крык ҳажьуамызт, нас даргьы иаҳзеиқәырхазгьы ыҟоуп, еиқәҳархазгьы ԥыҭҩык ирацәаҩуп ҳақьымцәа рыбзоурала, нас уи иара ачымазарагьы ишыҭҵаамыз ала ианалагаз ахы инаркны ишцо еиԥш нас аԥышәароуан ҳақьымцәагьы ҳаргьы. Ҳәарада ианалагаз зегьы уиаҟара ҳазыҟаҵаӡамызт адунеи заҵәы ишыҟаз еиԥш. Аха иҳалшоз ала ус ҳауит гәык-ԥсык ала зегьы. Амедицинатә усзуҩцәа ианакәзаалакгьы иазыхиоуп ҭакԥхықәрала руалԥшьа анагӡара. Уи аадарԥшит ҳтәылаҿы акоронавирустә ҿкы-мҿкы ҭбаала аларҵәара анаиу. Шьазина Ханагәыԥҳа, Михаил Баратухин, Аԥсуа телехәаԥшра.